Hello, Hai, hello. ya Encik Azlan. Elvin Uh, daripada ISP Bank. okay, sorry. Jadi saya prefer call biasa sebab kalau WhatsApp, betul line tak stabil. Oh, sebab kita dekat HQ sini kan kita punya line pun tak berapa cantik. Jadi Okay. kita pakai WhatsApp. Okay. You boleh dengar cakap apa tak? Okay, sekarang boleh dengar. Boleh dengar. Ya. Yeah. So, Encik, you tak pernah apply dengan ISP Bank kan? Loan. Sebenarnya tak pernah. Tak pernah. So, you pernah apply loan dengan bank lain-lain? Itu pun tak pernah juga. Tak pernah juga. So, ini first time lah. Ya, yeah, first time. Okay, so Encik Azlan, saya nak tanya, you sekarang kerja atau bisnes sendiri? Okay, sebenarnya saya bekerja under McDonald's sebagai manager, tapi sekarang ni saya nak apply untuk self startup business. Oh, sendiri nak buat bisnes lah. Ya, So, sekarang masih kerja dekat McDonald kan? ya, full time. Okey. So, I sekarang sudah hantar satu loan table bagi Encik. Encik ni boleh check tak? Tengok you nak apply loan nombor berapa? Sekejap ya. That's quite a lot. You boleh WhatsApp check sekarang? Overall, kalau saya nak apply untuk 95K boleh? Berapa? 95,000. Ya. 95,000. Okey, sekarang kita ada buat. Ini depends you punya profile lah. I tak pasti you boleh lulus ke tak boleh lulus. Tapi Okay. sekarang kita ada buat offer 3.88% interest rate per annum lah. So, kalau you apply 95,000, you nak ikat berapa tahun untuk buat bayaran monthly? Sekejap saya tengok ya. Okay, boleh. Boleh, you check. Sebab WhatsApp. Okay, so tak yang kalau yang keempat tu boleh. 4 tahun. Kalau 4 tahun bayaran monthly adalah RM2,286.33 Ini ada dalam dia punya bajet untuk buat bayaran monthly? So basically, okay, idea saya macam ni. Kalau saya nak buat bisnes ni, Okay. betul, arcade game. Do you know that? Hello. No? Can you hear me? Boleh. You cakap, I dengar. Okay, so basically idea saya adalah arcade game di satu shopping mall ni di Shah Alam. Okay. So yeah, sebab itulah saya nak buat apply loan tu. Oh, untuk extend you punya business lah, betul tak? Yeah. Okay, so rough lah, I think it should be okay lah within 4 years to 5 years. I said by 5 years lah, okay tak? Sorry, yeah? I said by 5 tahun, okay tak? Macam tu tak akan sangat high commitment lah. Kalau 5 tahun monthly installment pun 1,890. Okay lah. Lebih daripada 2,000 lah. Okay lah. Okay, to be safe, yes. Okay, 5 year lah. Okay. 5 tahun lah. Pun 1,890 macam tu lah. Tak sampai 1,900. Okay. Satu. So, Encik sekarang umur berapa? Sekarang saya umur 32 tahun. Oh, so kalau macam tu boleh ikat 5 tahun lah. Okay. So, I nak tanya Encik, you sekarang kerja dekat McDonald, you punya salary satu bulan ada berapa? Okay, so overall selepas tolak EPF dengan SOSO, ini adalah 2,400. 2,400. Ya. Okay, so you sekarang personal ada apa-apa komitmen tak? Example, personal loan, car loan, housing loan, insurance, credit card? Untuk buat sini cuma kereta Hello? dan bilik sewa. Hello? Can you hear me? Hello? Yes. Hello? Yes, sir? Hello? Can you hear me? Yes, I can hear you. Hello? Hello, sir? Hello? Hello? Hello, sir? Can you hear me? Yeah. Boleh dengar? Okay. So, you sekarang ada apa-apa komitmen tak? Example, personal loan, car loan, housing loan, insurance, credit card? I would say no. I'm only using rental car and the room rent. Oh, okay. Rental car. Yes. Okay, car rental tiap-tiap bulan bayar berapa? I was 500. 500. So, rumah? Saya pakai bilik sewa je. Sewa lah. Tiap-tiap bulan bayar berapa? 300. 300.
300. Ya. Itu dulu. Cuma ini 2 komitmen saja kan? Every month. Yes. Okey, as well risau dah hantar. So, I nak tanya encik, tujuan pinjaman ini untuk nak expensekan you punya business kan? Membuat business loading kan? Ya, betul. Okey, faham. So, apa-apa dokumen yang saya perlu, saya akan hantar by WhatsApp sinilah. So, bila encik you sudah preparekan, you cuma hantar bagi saya untuk cek kita punya bank system, tengok encik ada layak apply ke tidak lah for you punya application. Alright. Okay, boleh. Okay. So, dokumen yang perlu I sudah hantar. I cuma tunggu encik prepare nak hantar bagi saya saja. Lepas I check, ada apa-apa result, saya akan update you secepat mungkin lah. Okay, alright. Okay, thank you encik. So, wait. Next, I have some questions just to double check. Okay. Okay. Just want to make some surveys first. Sorry? Just want to make some survey first. Hello? Encik cakap Melayu boleh tak? Sebab ni dengar you sana ada putus-putus sikit lah. Okay, sebenarnya saya ada beberapa soalan lah. Sekadar nak double check segala benda yang saya perlu info. Okay. Okay, so encik dari RHB Bank. Ya, RSB Bank HQ Jalan Tun Razak sini lah, KL. Okay, so macam mana tuan boleh dapat nombor saya? I dapat you punya contact number from kita telemarketing department college lah. Okay. Ya. Okay, so untuk bahagian department tu, macam mana mereka boleh dapat kontak saya? Okay, encik, you pernah terima satu itu RSB Bank punya offer message kan? Ya, message. So you ada reply yes kan? Ada reply punya college yes kan? Oh, so ya. dia akan hantar you punya ini contact number bagi kita lah. Sebab dia orang bukan in charge itu ini loan punya officer. So dia orang memang pas bagi kita lah sebab kita yang in charge personal loan. Okay. Alright, so okay, kalau tengok di WhatsApp ni, you kata perlu salinan IC, betul ya? Sorry, perlu apa? Salinan IC. Ya, maknanya payslip last 3 bulan, personal bank statement last 3 bulan, KWSP 2025 dan 2026, lepas tu IC depan belakang. Okay, so selain dari itu ada apa-apa lagi? Tak ada, cuma ini berapa dokumen sajalah. Ini 4 dokumen yang paling penting. Okay, alright. So, boleh tak kalau kita jumpa depan-depan? Normally kita buat online, kita tak akan jumpa dengan customer lah. Tapi bila loan sudah lulus, you nak jumpa saya dengan HQ, tolong you buat thumbprinting, disbursement, semua okey. Semua boleh. Okay. Other than that, do I need to do any payment first? Tak ada. Kita banker tak boleh minta apa-apa charges dengan customer. Alright. Kita bukan agensi. Okay, alright. Ya. So kita memang tak boleh minta apa-apa payment dengan customer lah. So ini encik tak perlu risau lah. Alright, so okay, nama awak memang betul Alvin Tan Ya, Alvin pun Cingwen. Oh, sorry, my bad, Alvin Tan. And then di WhatsApp tu, kan ada gambar profile kan? Sorry? Profile picture. WhatsApp I hantar tak ada picture meh? I punya WhatsApp ada picture mah? Business card Ya, business card tak ada picture. Memang business card macam mana nak ada itu picture. Okay. Cuma I punya number, office number, I punya nama macam tu lah. You boleh check by I punya itu name card. Okay, saya ada satu request. Ya. Okay, boleh tak kalau you hantar gambar, you pegang business card you? I angkat I punya gambar, lepas tu foto bagi you. You pegang business card you. I pegang I punya business card. Ya. Lepas tu nanti hantar bagi you. Ya. Sorry for boleh. Boleh. Nanti hantar bagi you. Okay. Okay. Dan okay, sir. Ya. Just want to check. Ya. You are not scamming me, right? Ya. Hello, can you hear me? Boleh encik cakap? Okay, you tak scam I Encik, kita banker kenapa I nak scam you ke apa-apa? Ataupun macam ni encik, kalau you risau kan, you boleh terus call hotline dan tanya I punya nama, Mr. Alvin pun ada kerja dekat RSB Bank kata dah.
Betul ya? Senang. You terus call hotline. Tanya I punya nama, ada kerja dekat ISP ke tidak. Okey. Senang je macam tu. I pun tak, kalau I foto apa-apa kan, lagi baik you verify dengan ISP Bank, dengan kita punya hotline. Betul tak? Lagi Okey. senang. Atau yalah, you buat macam yang saya katakan lah. Sorry? Ambil gambar business card you dengan muka you. Dengan I punya muka. Encik, kita sudah cakap kita tak ada jumpa dulu mah. Tapi bila lulus kita boleh jumpa mah. Kita pun buka apa-apa. Kalau you cakap macam ni, I pun risau nanti you guna I punya business card ke apa-apa. I pun risau, betul tak? You pun tahu sekarang market kan, banyak scam ke apa-apa. Kita pun risau. Betul tak? Oh, okey. You lagi nak foto I punya muka semua. Macam mana I nak buat, encik? Ini hal you faham lah. Okey, kalau pasal business loan, sepatutnya klien jumpa depan-depan dengan staff itu, bukan call. I faham, tapi kita buat online mah. Kalau encik you nak jumpa depan-depan, you boleh pergi mana-mana satu ISP bank punya branch, you jumpa itu pegawai personal loan lah. In charge personal loan punya officer. Okey, kemudian ni minta foto state IC ni apa cerita? Ini you punya IC mah, kalau tak ada IC macam mana I nak tolong you kita punya bank system? Sebab tu kena jumpa depan-depan. Encik, kalau you nak jumpa depan-depan, you boleh pergi mana-mana satu branch lah. Jumpa in charge personal loan punya officer. Betul ya? Betul. You branch mana? HQ, Jalan Tun Razak. Awak tahu saya tinggal kat mana? Encik, mana saya tahu you tak ada bagi IC. I pun tak ada you punya dokumen semua. Macam mana I nak tahu you duduk dekat mana? Betul tak? Macam mana boleh jauh-jauh dapat kontak saya? Encik, I pun sudah bagi tahu you mah. I dapat you punya contact number from our, kita punya telemarketing department. Last time you pernah reply yes, you cakap you nak cuba apply loan kan? So, you salahkan marketing team lah. Sorry? You salahkan marketing team lah. Apa salahkan saya punya marketing? Yelah, sebab dapat kau jauh-jauh ni. Encik, kalau you cuba, you pernah apply dulu dengan bank lain-lain, ataupun you pernah apply dengan agensi, dia orang pernah tolong you check kita punya ISP yang punya bank system, kita memang akan dapat you punya contact number. Okay. I don't know, it's just some sus. Sorry? Cara you all buat kerja bunyi suspicious. Macam mana cakap, encik? Dia tiba-tiba call, tak jumpa depan-depan, minta nombor IC apa semua tu. Encik, I sudah cakap lah, kalau you risau, you takut I scam you ke apa-apa, you sendiri pergi mas tanya itu in charge personal loan punya officer lah, senang dia macam tu. Okay. Okay. Ni satu, last one. Ya. Okay, saya ada record call kita. So kalau saya post ke YouTube boleh ya? Sorry? Can you hear me? Boleh you nak post apa dekat YouTube? Okay, so awak pergi kat YouTube. Boleh sekarang ni? You nak post lah. Post aja lah. Tak apa lah, encik. Betul ni? Kita pun buka buat scam. You ada apa-apa rekod. You nak post dekat YouTube, you post aja lah. Sebab, yelah, kalau memang tak ada apa-apa buat salah, tak perlu, tak risau kan? Kita pun tak ada buat salah. Kita banker, you nak apply loan, kita call dan cakap macam tu. Kalau you nak post saya pun tak boleh buat apa. Saya pun buka buat scam ke apa-apa. You nak post saja lah. Okay, so gambar profile kat WhatsApp tu memang gambar you Encik, kalau you nak buat macam tu, you terus cakap scammer lagi baik. Betul tak? Okay. Sebab kalau ada apa-apa, kalau saya salah lah. You kalau macam tu, ada foto you terus post I punya muka semua dekat Facebook ke YouTube. Maknanya you cakap saya scammer saja. Saya tak ada kata you scammer. Betul. Habis lepas tu you cakap you nak post I punya nama semua. Yalah, I punya muka semua. Betul tak? I sekarang pun tak ada minta apa-apa payment dengan you. You nak buat I punya nama macam tu, tak baik mah, encik. Betul tak? it's just sound suspicious, that's all. Encik, you kalau cakap macam tu, I pun tak boleh tolong you buat apa lah, encik. Cakap betul lah. I nak tolong you, tapi you nak post saya. You kalau risau I scammer, you terus block saya scammer. Betul tak, encik? Okay. You lagi nak post saya macam ni, you cuma buat I punya nama busuk. Saya banker, saya bukan outsource, bukan agensi, bukan halong. Betul tak? Betul pun tak betul, encik. Ni kenapa pakai personal number? Sorry?
Kenapa pakai personal number? Ini kita telemarketing department bagi kita punya number. I don't know man, it's just sound sus. Encik, you kalau macam tu, I tak boleh buat apa lah. I cuma Okay. cakap macam ni dengan you saja. So, ni, now, tadi awal-awal kenapa saya call tak dapat? Mana I tahu, I sudah bagi tahu Encik mah kita dekat office ini pun backline. Lepas tu call pun sekejap I dengar, sekejap I tak dengar. Lepas tu suspect saya scammer. Saya boleh cakap apa Encik? Nombor yang awak pakai ni bukan spoofing ya? Sorry? Ini number, kita company punya number. Okay? Company bagi kita apa nombor, kita pakai nombor apa. Sebab kita cakap apa-apa cuma ada rekod punya tau. Okay. Jadi lah kita call by WhatsApp semua. Sebab scammer kalau nak elak kena kantoi apa, scammer akan spoofing. Encik, kalau I scammer kan, I terus cakap dengan you, kita akan minta apa-apa payment ke apa-apa. Kalau you boleh terima, you apply saja mah. Betul tak? Itu yang minta salin IC dalam cerita. Salin IC. Tak apalah Encik, you kalau rasa I scam, I tak boleh buat apalah. Kalau you nak post I ke apa-apa, you post sajalah. Saya pun takkan block you. Senang, you punya muka, I punya foto post, you post sajalah. Kenapa marah-marah? Relax lah. Encik bukan marah-marah, you cakap macam tu, you ingat I apa, betul tak? You cakap macam ni pun tak betul mah. You rasa I scammer ke apa-apa, I ada scam you punya wang kan? 1 sen ada tak? Tak pernah mah Encik, you cakap macam tu pun tak betul. Okay. Betul tak? Memang I marah mah, kita banker, kita bukan orang lain-lain, bukan scammer ke apa-apa. Betul tak? You cakap macam tu, mana I boleh terima? Okay. Kalau I minta wang dengan you, you sudah bagi I wang, I tak boleh tolong you buat apa-apa, you cakap I scammer lah, betul tak Encik? Ya, betul. Sekarang I pernah angkat you 1 sen tak? Tak pernah mah Encik, you mau cakap I scammer, I boleh buat apa? Okay. You terus call online, verify I punya nama lah, senang saja Encik. You lagi nak apa, foto, muka I punya office, ataupun I punya rumah semua, bagi tahu you rasa okey tak? Lagi tenang macam tu. Saya tak minta rumah awak. You cakap macam tu, I mesti marah mah Encik, betul tak? Okay. You terus call online, verify punya nama lah. You kalau rasa I scam, tak apa, you block saya saja. Kita tak payah proses dia punya application. I pun tak akan tolong you check kita punya sistem. Senang saja. Okay. Okay? Sir, one more thing.